Kuphinda kuphila okufinyela khona lo mbukiso igama lami nguVusi Mavusana bayamazi abaningi kuyo le channel. Namhlanje sithe masihamba ke la emagcekeni yengoma kaZwelonke. Siyazi namhlanje usuku olukhulu umhla ka3 la eMoses Mabhida lapho khona kunengoma kaZwelonke. Sase sidibana nensizwa ke la eshaya ingoma edume kakhulu lezi insuku ethi iCharge. Futhi uyaphila futhi njani? Ngiyaphila futhi. Abangakwazi mfowethu ngiyacela uzazise lapha na futhi kule channel ukuthi ubani lensizwe ngiyiphethe namhlanje. Akukhulu ukuyithola futhi omdala lobingelela uzama ukuhlengela abazali uGqibu umuntu eshiye mawaphansi amkhaya kude ngaphansi esigodumdle senkosumdlethe yethi semdletsheni ke futhi kuToti sawakhona kusekhaya lapho ya futhi ukuthi indonga ukuphawula la uzokwenzani lana futhi ngoba siyazi ukuthi wena insizwa kaMaskandi usana kushaya ingoma ethe hit enkulu kakhulu namlana futhi ubekwa yini la yabo njengoba ibhizi charge kaXabanisa khona sikhona ngena ama-phone call sebhuti we-charge awufuna ukuthini ngale ngoma ethi charge ngithi hayi namhlanje ngiyishiye kanjalo ngizokhombisa ukuthi lento enginayo lento engenzayo la kuMaskandi ngendlela angayithatha esihlahleni mina ngikhule ngishaya ingoma ngikhule ngisina ngikhule nensizwa ngishaya indlamu namhlanje ngizoshaya insizwa ngishamela ngishaya insizwa ngishamela la ngoma nazo charge yenzani awuzayichaze le ndaba ye-charge nje mfowethu sokhuluma indaba ye-charge besifake i-charge ukhuluma ngani le ngoma mfowethu le ngoma kahle iqonda ukuthi into encane mfowethu iyaxabanisa abantu so boyibheka izinto ezenziwa nomuntu ngoba ngesinye isikhathi ngagcina sedala ingxabano enkulu so i-charge yakaxabanisa abantu abanye bebekhuluma ukuthi awusho nje indaba sekameleni uyabona mina nje ukhuluma nge-charge le yangampela yele mina ngithi i-charge yakaxabanisa futhi hayi siyakumoshela nje isikhathi semanga ama-album le-charge S4 umuntu kade wasebona oyongibuka seyongibona ngibuza ukuthi le ndoda kade ayihuza nangokuqina kwengoma uyozithi iqinile futhi iqinile ingoma yakho enkulu kakhulu siyacela ke mfowethu ukuthi laphana kwi-channel yethu umkhanya kude ucela babukele ukuthi besubscribe besilandele nako-TikTok nako-Facebook hawe usho ukuthi utholakala kanjani siyabonga kuba futhi cela ningayeki kulandela into enhle zomkhanya kude nami nguGqibu kuzo zonke-ke iy'ndawo mina uGqibu Mdletshe bongekho uMdletshe lokuGqibu kuphela Facebook icala ingifollow bafuthi kakhulu ufuna ukubona inyambe ilunga nje bakhuluma ngani manje na-TikTok like amavidiyo yami okuningi engisazobenzela khona siyabonga kakhulu siyacela bafowethu nenze njalo uma umusha kule channel cindezela subscribe cindezela nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ividiyo yakhe siyabonga kakhulu.